Nā, no te rā nei I wai tohua ai e Ngāti Koro ki Kahukura o te rohe o Waikato, tā rātou whakataunga tiriti 15 miliona tāra te uara. Ko te paremata tēnei mo te murunga o rātou whenua. Kei roto hoki I te whakataunga nei he kōrero motuhake mo te awa o Waikato. Kei a pōtaka maipi ngā whakamahuki. Ara no atu ngā wero kei moi a Ngāti Koro ki Kahukura, aha koa te whakataunga kere me tiriti. He timatanga anō, he tikanga anō me whaake nei mō ngā marama te kaubārua I boi tōna whakaturetanga. Kua whai pure timu mō ngā whenua I riro, me te kāinga tawhito o Ngāti Kahukura I ngaro I ngā wai o Karāpiro. Te wai a rātou mā, he nui te whenua ki a Ngāti Koro ki Kahukura. Engari te pāhuatanga mai o ngā whenua o Waikato, he mea tangohia mai rā I roto I ngā ringaringa o Ngāti Koro ki Kahukura, ka whakanoho atu ki ngā hōia I whawhai ki te Māori I aua wāra, I tēnei rā te kaumā iwa ngā pito whenua, kua whakahokia mai rā ki roto I ngā ringaringa o Ngāti Koro ki Kahukura. Engari kei te kawa e tehi I tēnei hāpori ki te rangi o ngā kōrero, ka noho a Ngāti Koro ki Kahukura, hei kaitiaki I a maunga tautari, ka whakahengia te whakatau e te hunga ahu whenua Pākehā. No reira, ko ngētehi o ngā tāngata I tēnei pito o te whenua, he kakiwhero, e mea ana, kaori te hia kia tukunatu kia ngai Māori, e tehi mana whenua I runga I te maunga o maunga tautari. I think we've reached a really good solution by vesting it in the community, which includes all the with various interests in it, recognises every interest and everyone working together. So I think that there's been a bit of give and take. There's been a lot of intense negotiation, but I'm very happy where we've got to. Ka noho a Ngāti Haua ki te taha o Ngāti Koro ki Kahukura, hei kai taunaki I te tono, me tana kawe ki te karauna. Pōtaka maipi, te karere.